Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Nakabantay ki Jan Pong Juti Tiaring Bat Kibede ki Jingdon Kam Hakador Kababebha Wanchikayo India Kabadon Hamaulai Nongkwar. Nakabanta bankan maburom ya UMLA Balashakri hadu sansin ya ka umroy constituency kota udai uba ike molong bamkwai hadwa rublay ublong ru umentri orang ba barim kajela kumta ka umroy blok youth congress assembly kelapan kuburom ya kilai penringut ki samla pule kebla pendap na mentau usnam ajak khandai bat arhajar arpeu kebla tip kerteng kum ka ike molong memorial academic award arjar arpeu. Ya kena kejipan kuburom ya kini kisamla pule kibla pas bahana do SSLC Shajrong kadai kebelalong haka life hoterik nailur araja arpeu ha umroy Presbyterian Higher Secondary School umroy hakaba uba HM Champliang MLA Kamausunram Constituency uba deru officer IS Barim ka Sorkat Jela ulalong kum ukongsan katba uba George B Lyngdoh MLA Kathain ulalong kum usembot kongsan haga jingdon lang uba James Lyngdoh Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ki Principal Joki School nang ta ki samla pule ki bayo kusnam ki kmi ki kpa chong ki samla pule kinokit kam ka Youth Congress bat layo man penchong shit ya kene ke jinglang na ka jingruai na iba man ker kar kongor hakane kasngi lapan kuburom ro ya kamankan Christian Higher Secondary School Boy Rembong bat ya ka Little Flower Secondary School Maubri namar klayo ya ka Best School Improvement Plan na ka Sarkar Jela bat kumjuro layo ban kuburom ya usamla wan lambok rani uban nakisnong umdan namar ulala wan pelaim ya kisaungut kibreu kibelangam jelop hakathuai ong tong Kat every point, kat hanyong roy, kat nang yaki por kisnem. Cinglang cista, kalanang roy, lanang kiw kalanang hem. Panay mesim, panang pensyur, yaki balapas bha. Hangni hapo umroy Presbyterian School program na penomenta Ike malong memorial award ceremony para pinlong daka umroy Dok Youth Congress Assembly Ike malong memorial award ceremony Hajinya lamjing senyang baca sindok MLE Jomhi Kaya mission jom upay pa ako kejalui but anu ngijishong perwar ni Islam ni Islam nilai uno ya kejine itu upay pa akademisi kena juga pun ha ki advice lembari George ki kalau sisa ki ka kamu yang aku mau hikmat berkunjung di George mengiyo kum kali alat bani sibda bani raise issues jom ki paipa ahmad sarkar bat ahmad sendiri ingin continue inya hikmat ya kani datang kejuni jemaah bani George nambah ingin ingin mondra ya kata imam salam Sosokan hanya jela ini kerana dibayar lagi. Hynrei James Lyngdoh adalah working president yang PCC di Kongres Jiwa, dalam Hynrei di leader nanti di mana, di bawah Fernandez, dalam Hynrei di Lutia, dan Hynrei di Kiranpa, dalam Riboy Kongres. But हमने आज today या umroy block congress but umroy block youth congress ya bahwa apa semua yang Masi menjelaskan tentang di hari ini di dan dia belum jadi berkembang jadi they were I the people ya the congratulations jadi waiting untuk apa ya ini beneran kita yo kita jadi banyak ya
kaya terusah, yang award, yang influence jogi, ini December tiba pilih high school, ini di college. Kalau buat ikut sama, maka akan boleh dijadikan nanti. What is your ambition now? What do you want to become in life? Kita iulah, tidak pas nanti, or diniat penting, jadi kelas atau sekolah, itu di graduates. People akan lihat setelah post graduation, dia apa orang kamu, itu di berapa sini, people akan lihat itu. That's your journey end here. Kalau dia yang cukup lama ni, masuk manusia dari award, dari contoh ayat orang, dan buat berapa, what is your ambition? Your ambition should be bagi poi Shaktiya Road. And where is that ambition? Kaliban po siya Shaktiya Road berong bangga kaliban long yake gawa konsin lumang om. What my heart says to be, I should be like that. And no one can come in between my conscience and my ambition. That should be what we want to hear from you today. Larang kita kasih buat bandang dokter. Oleh mahu pengetahuan apa yang janganlah berji, pang berji mahu dokter bahkan penduduk yang tak mesti beron yang mulai dari sana. Nama oleh babuk kien, ambil pisah kien, nane dorong ibahin kasih nomor ni pendek sekolah sebar sedikit kong kita hindi kawan tujuh perwet April joki April karahin itu. Nama way to make bersalah dari time umroh ini bahan kata kerjing rai atau mesin berkibar nanti sekat Nalilong buat George Emily, nalilong buat Chaplin Emily, nalilong kita umumnya kemana, umumnya yang dari constituency dari district dari Hynrei. You can be a leader in your own self. Anda akan join politics, anda leader. You can be your own leader. Jumur kalung api yang berada syaratam. Syaratam doa akan kirim lebih api pada ini ini kami lagi dalam. Orang Mano Tang sendiri kan bawa dia berbudi. Idan bawa dia percaya. Idan percaya dia bawa dia. Kawan bawa dia itu dalam. Dalam orang interview. Kita dia interview. Dalam pekerjaan minister ini. Dan bawa dia bersama. Kita bersih. Bukan kita sama iman sini yang tuas terlihat apa MPSC nawara ni platform apa MPSC yang menawar khas interview lalu orang interview yang punya program ambil simulai kalau mereka tinggal mereka menekuni aplikasi MPSC yang interview apa MPSC itu kalau Hima akan written dari 1% but interview rate are 1%. Kalau orang juga kalau kakian interview ni kakian written test, kasongnya written test jadi berapa written test tu di kasong kajima tu di sini
IAS, Bolor, Aki, competitive exam, idong Aki Johige. Kenapa kenal? Ada finale mana kita bes? Hidung kan, balik, bangong Indonesia ini orang khobar waktu tren, kita ada interview. Kita dong, kita kuat, banget aneh. Yang kata solution lebih, advice lebih. Minat ala hikmat lebih. Minat ala integration lebih. Hidupkan balik berkumpul di exam lebih. Orang berbalik mensok eksamen berkumpul lebih. Eksamen kadang eksamen lebih. Kalau ada beberapa kajian yang terinterview. Kata orang Tang ada di Islam lebih dari 60%. Apa itu ikut sama? Orang sekolah, orang berjincang, orang dokter. Dia chemical science, ada pure master, lepas chemical science. Tentu training ipan orang. Kalau siapa ipan pendat hamil dokter. Kemudian kita kesulitan apa usin juga. Kalau dalam kelas dokter dari Rusia, dia dapat yang ipan posting sangat dalam seluruh public health center hamil dia dapat Jika orang yang sudah angkat anak kedua hamil itu, lagi Islam, sifat asan akosim nafsam sampai itu, kedua apa yang kita pikir itu, kalau bahagian mensyur itu lepas, nanti dalam bahasa kita arts, bahagian kita bahasa English scholars. Mengenai English scholars, nama merasa Khet, top yang bernama IAS, nama orang kulit BA. Mengenai Khet bahkan aim high. You should always aim high. Now aim high, dalam bahasa arts. Bagaimana Khet IAS exam, nama orang kulit kami bersup lepas IAS. Kemudian Khet IAS, mana boleh hidup sama, bahan kasih, pimpin, pimpin, bahan kulit yang ikut dua. Dan kuat dari the source of information and general knowledge of the movie. Ikut keluar buat news magazine. Di news magazine untuk India Today, nanti Outlook, ubat tertentu. Ini the source of information buat general knowledge of the movie. Kalau dalam exam, kita dalam berkumpul di nama boleh bahawa implementasi dilakukan. Dipilih sama Amerika, sama Rusia, tapi sama China, tapi sama India, udah betul. Dia benar-benar hidup itu di general knowledge, kita general knowledge berkumpul last minute, kalau boleh presiden bukan Amerika, boleh presiden Rusia benar. Mulai bahwa itu keluar fantasi kata di dalam kerja kumpul. Melalui dalam lepas ini. Ina betul IAS direct, but lepas IAS, ASEAN ada names, Hynrei langsung Lyngdoh, clear interview. Our personal interview clear. Ada itu report, kawan saya profesional ada PSC yang tak MCS exam. Dia pilih langsung lepas ada pusat MCS exam mau jadi puluhan dari IAS. Dari pai dong, namanya reaksi menjelek di IAS nasi mendos ketika MCS mendos kiri, syam jelek.
Then Khet knowledge and strong MCS. May power, may power. Then Khet knowledge strong MCS exam. Knowledge, knowledge protect the white IAS. Kaya kalau protect IAS kalau pusuk dengan MCS. Jadi hantar napas MCS dengan Lyngdoh. Jadi sekali makalai mengkoi dengan senior orang dalam. Ikaw ang balay sa pagkakita mo ng memorial award. Alright, masunod mo kung ano yung Hynrei siya ng pa, dari mga nangyayang sa mga constituency, ano gusto niya siya na ispa ni po kung MDC, but kung MLA, gusto niya siya na ispa ni po Pratet. But nato siya siya na ispa ni po kalau ni puan baru, tuai dapat kita sampai kalau belum ikhmat jom kalau makan, but belum sisa upload juga. Kaya kalau di belum dia di awal tu, but iwan nak kalau ni kau tu, iwan kasih orang juga kasih orang nasi di time saya mesti, dalam orang lain kiri sisa lah, dalam hidup pun. Ini juga bagi tahu macam hal apa itu mungkin Masi, but nombor yang besar, kita model lah nombor yang yang besar apa lain. But nanti kita bikin sedang, kalau orang nak mengundang Nongsharai Masi, biar sebelum buat, tapi poin missionary siapa sih? But missionary yang kami bersama school sesuatu. Bahkan lu dari sejak nak mengundang harta berhamhe, poin sesuatu, aposol, hal apa, Hynrei dah jadi sistem, dah jadi lagi pada Beijing Asia. Lagi orang ikutan koper Beijing puli, yo first class atau kuah komentrik, yang ham Guwahati University, Ibadan University lejau, obor lejau dengan Ibadan apa, but pendek sudah dulu kubisi, ilo penuh hikai apa, sekolah koper jauh jalan jumi, nanti kray office support, but sehat pada belum ekonomi pakai terus dari sejak penispa itu. Jadi program jumi kalau halal juga tak, baru ukuna bagi show nonton, ukun sama bagi show nonton, ukiu bat seru kikuran kebalor jauh jalan jumi, parkot seru kikuran balor kumci besar jauh jalan. Ini history kebaliknya. Pada hari ini ialah ada sekian beri ia pergi kun sama, ia vision di jom ini. Ia vision di koper, rumah di jom jingge, yang dilungi usai di jom jing tujuh, Hynrei dapat saya dikatakan. Bah, ia semua baru, bahkan ini niyo berkumpul pun baru, ada jingdom di sekolah di sini, kibayo pun di sini awal. Kemudian Kristen harus ke sekolah, bahan wajib guru, bahan yang ajikan, layu asin di Kristen awal. Mensesnem ini kami untuk program ini, dia the best school improvement plan awal. Bahulu nama berkintir yang sekolah. Bahulu sebenarnya atlet di sekolah di sini, kalau layu di itu hal jalan, itu kalau kemudian high secondary school, ia bu iakan Little Flower High Secondary School. Berapa principal kita ni lagi jika kita sungguh yang kita berkorban juga. But hari ini kebayang ini principal juga Little Flower ni, nama orang yang sedang bincang apa jumlah hamas. Hynrei na play school bijungi handi bro. Lyngdoh High Secondary School pas sispa hak SSLC. Begini belum bro. Program yang orang berhan. Begini di school, law dan di principal jahori angel, ini kita hidup siang di beberapa law juga di secondary school di badan berkomunal angel bertemu dengan kor, kita hidup siang dalam tajuni, dalam teknik bersama. Kita hidup seorang tajuni.